Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayan. Inda ibasa ti Hebrew Kapitulo 12, versikulo 11. Bayan ti panakadisiplina tayo, saan tayo amaragsakan no di kat agladingit tayo. Ngam kalpasan na, sagrapan tayo ti kapya, kantal na, abo nga tinalintag abiyag. Tigunggo na, dagiti dusaan ti Diyos, tapno ipakita na kadakwada, ang nagbiddot da. Papagayan, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Main, nabanbanog kami kanitatang mo ang naggapo iji bangkag. Saan ka kadipay ang nakaluto? Anya ko matiluto? Jay ka nan tayon Ni, apay napnapanam aya. Di tala ang balay ti barkada. Ay, unay kamutan anak ko. Agluto akon, agungot kayo manen. Nay matan bakit? Awan pa'y ganas ti mangan. Wen nga rod lakay. Naksit lang arudan ti inapoy. Nakusel pa eh. Noong tam ni Main, agtalaw manan. Kasano ang masursuruan day tano kasta? Sumungbat mat ngami no bagbagaam. Tinasayat bakit? Ipanmulangan ka ni manang mo. Wen nga rod. Ta sigurado ang makasursuro ijay. Maid, nagado ti lalabaan ni nanang mo. Apay di mo mapantulungan. Nalaba ako nagitimurang ko. Murang mula eh. Kasanumat nga timurang may kininanang mo. Hanyamatan? Yung katulungan. Rumpang kasi ka kumatimang laba kadagiti murang. Tawan mo't lang tat aramidam diti balay. Makaparurod kayo? Bado yun, dilabaan nyo! Unay matdaytan, si kaamin ti agtrabaho dito'y balayo. Wen nga rod manang. Apay adi mo ibaon ni Main. Balasangan. Aga pa kami laang no ibaon ko. Ay na saan arumbang dayta nga ugali ti tao. Di nakalakaasyanan nga inana. Nagsarita kamin kinimanong mo. Nooman nugot kayo nga agasawa, alaan mi ni Main. Pagadalan mi, ngam agyan ije balay. Sige manang, pagtungtungan mi day nga agasawa. Mami, Daddy, papadan tayo? Tamagam ka ni mami. Mapantayo agpasyar ije balay daan tim. Mapantayo ka no alaanan ni Main. Kayat na tagyan ije balay? Nabayagan ang nagsaritaan mi daytakin ni Antim. Kasano ngay no saan na kaya? Apay kitin adi na kayat. Kat agadal iti libre. Sa bagay. Ay, ops! Ay na! Anya ka lakay. Di mo pa'y linisyan di bato. Uray la nataltag day tulugan. Pasensya kayo. Jack nakita. Diya kayo tagyan ije balay dante. Pagadalan na ka iti kurso akayat mo. Diya kayat. Amom ano istrikto day jay. Amok ang makasursuro ka ijay, Main. Anya? Masursurom ti agtrabaho. Anyamatan? Isumat lang adi na kami kayat atulungan ka ni tatang mo. Di ijay kalaangan. Diya kayat. Mapan ka. Ala, ornusam dagiti badom. Tasi ka talaga ti rinanta daan tim dito'y balay. Anya? Anya ti orasan. Itakalaang agriing. Wan auntie. Ay na, Main. Amin kami ditoy. Agriing kami iti alas 5. Sika, agriing ka iti alas 7. Kuha nga Main, jak kayat ti kasta. Agyan ka dito'y balay. Pagadalan ka. Ngamne, sumurot ka no anya ti kayat ko. Wan auntie. Agriing ka iti alas 5. Agluto ka iti kanin tayo amin. Jak kayat asumrak tayo amabisbisinan. Wan auntie. Ditoy, limitado laeng ti panagbuya iti TV. Jak kayat nga agpastrek ka iti bisita. Numapan ka ag-eskwela. Agawid ka iti husto nga oras. Nalawag. Ne, inan-anom da ito uniform ko.
Pasensya ka nanti, jak unay kabisado tiyak plancha. Ay na, sursuruwam Apay, di ka agplan-plan siya aya ije balayo. Saan, auntie? Main sursuruwam ti agtrabaho iti unag ti balay. Apay, asino tagtrab-trabaho ije balayo? Ni nanang, auntie. Anya, anya ngay aramidam. Saan ka pa'y amaikan iti allowance mo, anak? Ta saan kami pa'y nakalako iti natangkan ni tatang mo? Sa anak nga may dumawat iti kwarta, nanang. Ne, apay nga agsangit ka mutan. Naka-istrikto ni auntie. Ungat nga ungat. Diyak kaya ti agyan ije balayda. Anak ko, anusam, tamatulungan da ka nga agbaligi iti biyag. Sumramat. Nagbolontaryo ni antim nga alaan na ka, tapagadalan na ka. Na-istrikto laang atalaga, ngam anusan laangan. Nanang. Agadal ka ket di anasayaat, anak ko. Apay, kayat mo kadi maipada kada kami kani tatang mo, nga agtaltalon latan ken agbangbangkag. Anya din may imbaga ni Maine. Agsangsangit, Tapay ka no. naungat ka no ni Antina. Kunakmat nga anusan nan Payam ni Jay, tap na masuruan. Awan pa'y tam muna at trabaho. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Bakit? Saan mo na pagproblemahan pa ni Maine? Amok ka na saya ti pagbanagan na idiayan ni Antina. Amok day talakay. Malangarad. Maturog tan. May ba't Maine di aglot-luto di kusina? Bayam, day tatimbagakan ko na. Agriing amasapa tagluto. Di mo unay ung-ungtan. Takakasimad. Nasken amasuruan. Good morning. Good morning, auntie. Good morning, Maine. Intimplaan kayo ka ni auntie, iti kapeyo. Ay na, agyaman kami, Maine. Aglinlinis ka gayam, Maine. Wan, Jera. Ay, wan. Sabado gayam itaan niya. Awan klasem. Addain ton madamdama. Saan mon alinisan jay silid ko? Siya kun ti makaamong aglinis. Saan mo nga ipadalos? Siya ti manglinlinis iti silid ko. Kasta ka di? Wan. Saan kami anarwam iti katulong dito balay? No awan ti serak ni mami, isun ti aglinlinis. Uray ni daddy. Aglinis. Kan agluto. Ay, kasta ka di? Kat, kumusta nga iti panagadal mo? Mayat-mat. Kuna ni mami, no na nga to kano ti grades mo iti daytoy asem, igatangan na ka iti laptop mo. Talaga? Wen, iso asay saya atam ha. Agbasa-basa ka. Ag-review ka. Apay nga itakalaang. Auntie? Alas 5 ti awid mo. Anya ti orasen? Alas 7. Ikuha, auntie. Saan amabalin amakiinaram kamin? Auntie. Siyak ti mang papaadalkan ka. Iso ati aramitam, agadal ka na imbag. Nalawag. Wan, auntie. Tatang, kayat kung ti pumanaw iji balay da, auntie. Tapay manan. Sobrang mo ti kina-istrikto na. Maine, disdisiplinahan na kalaang na antim. Agpata da doktor ita asawa na. Kat naararigan, kabailan da tagbayad iti katulong da. Ngam isuda tagtrabaho iti balay da. Surutom lang no anya ti kayat da. Taparamot lang da ita iti pagimbagam. Ipartyan na takano iti manok. Daita ka ti kay kayat ko. Noong umayak di ti baryo. Imbaon ko nila kay ko, Manong, tamapan agnatang iti iyawid yo. Mayat ti presko anatay. Ay, wan gayam, kumusta mo't ngayon ni Maine? Nangatomat dagiti grades na nakita. Itapay laang, agyaman akon kada kayo ka ni Manong. Tamadis-disiplinaan nyo ni Maine. Siguro, agrek-reklamo. Ta istrikto ak.
Ngam para matlakan kwa na ter aramida. Kan maysa, tartarigagayan mi may, ti panagbaligi ni May. Daddy, Mami, anya ti makunayo? No doktor matlaang ti alak, akas kada kayo. Iha, damagam ni Mami. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam, kayat ko nga iti Amerika ti pagadalak. Honey, anya ti makunam. Ay na, no day ti kayat ti anak ta. Apikit din na saan. Ay, yes! Talaga nga iti ti kayat ko apagadalan. Agi espesyalista ak ijay. No day ti kayat mo. Oh, Main. Apay nga di ka matagtagari dita. Awan, Uncle. No pumanaw ni Chaira, si kantikad kadwami dito balay, Main. Kayat mo ka di, Main? Apay, Main. Anya ka diti kayat mo alapasan. Ibagam kada mami kan daddy. Pudno day ta, Main. Agadal ka no anya ti kayat mo a kurso. Angam ne, agtalinaid ka dito'y balay, ha? Jaira, Oh, insan. imbag ka pa'y, agadal ka iji Amerika. Agadal ka na imbag ha. Tabaring maalakan tumat ijay. Na anong sakto pa iti mano atawan? Wen, anusam ni mami ha. Nangiwat lang at talaga dayjay. Siyak tupay, makulitanak no maminsan. Iso adito'y kalaang balay ha. Takasapulan dati kadkadwa. Kan may sa, nataltalgad tiriknak no sikat ikadwada. Jaira, Agan-anos ka ha? Di ka madanagan. Ibirukan kanto iti foreigner a boyfriend mo. anya? Kumusta kayo, nanang? Nasaya at matlatta. Nasaya at kami kanitatang mo, Main. Iti mabiit. Saan kayon ton nga agbangkag kan agtalon? Ha? Taapay? Dandani akon makaturpos iti kursok a nursing. No makatrabaho da kayon ti ikak iti kwarta. Utang mo day takada uncle ka ni Antim. Wan nga rod nanang. Tagidak sa tlaon ti kina-istrikto ni anti kanya. Ngam day tagayam ti mang pasaya at kanya. Maragsakan ak anak ko. Tanaamiris mo day ta. No maminsan, adda dagiti dumteng nga iti panagrik na tayo. Kat padagsan iti biyag tayo. Nga maamiris tayo matlaeng adagitoy, kat isugayam ti mangiturong kada tayo, iti umno a pagturungan. Tapno saan tayo amayaw awan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.